Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. Today asikhulumeni about notorious prisoners latholakala inside eKokstad eBhongweni. So guys, la sitocala ngoThozamile Daki, lona lowatika ngo-sugarcane guy. Useva 120 years phakathi inside. UseKokstad naye. Waboshelwa ukuthi yena beka-rapper, aphindze abulale, aphindze nje ayende konke lokho. But abathi before akubulala utobe usuqala ukuthi akudlengule. After lapho uyakugubhela, uyamngcwaba khona lapha. And the way bekanesihluku ngakhona, bekasmacatha ukumngcwaba, uyamuva uya to the next point la atofika khona ayende lo bugebengu bakhe la bendawo. Ukwentile lokho wakwentisisa from isikhathi labo make la kabadlengula bebayi-13 bonke mase bahlanganiswa in total. Ubadlengula ucala wabarobha, wabadlengula, after lapho wababulala, wabangcwaba. So ubabulala abangcwabele lapha emobeni. Emobeni phela ngithi siyathi sisambacrossa khona yakuvamisa ukuthi kube liplazi or insimu liba ekuseni nalabantu bangakhona kundlula khona. So nguye number 1 wethu loyo useva 120 years. And noma umbuka nje bekabonakala angumuntu lo onganankinga, lo angayingeni, Mr. I know it all. Uyambona nje ukuthi from lapha akhuluma uyasho vele ukuthi yena bayamsukela yena nje akahlangene nalezi ndaba labamtshela tona. And uyambona ukuthi akangeni lapho. Mara as for la khona eBhongweni, hawa le interview lakayala lithi bafuna ukum-interviewa iyacaca nayo iyasikhomba ukuthi uthe makangena lapha wabe uyasaganyana wasagisisa futhi. Cause lapha basungena u-weight bani tholakale sowushaya 50 something 60 something, i-weight maybe uluze more than nendlela wafika ungakhona. So uye u-sugarcane guy, i-nickname yakhe leyo cause angithi bekabarepela lapha abese yeah. Then number 2 sina Sibusiso ubitwa ngaThidili wakamzimela. Loyo useva 99 years phakathi inside. Uke wa-escape kayi-9 prison lahlukene. That's why yatithola sekamiswe lapha eBhongweni. And lona yena bekabhizi ngani, bekarobha abuye bekabhizi nge-hijacking nje vele singazisho nje abeya-kingpin we-hijacking, athathela nje imali ayenda konke lokho lokuhambisana nemali. Uthe makaqula nje ingoma yakhe nabayabo ba-interviewa lapha, hawa uSibuda sowukhuluma lenye ingoma, akasasuye loya muntu wethi malitakhe. Uyasho ukuthi nje impilo le lapha iyamphazamisa umuntu engqondweni. Usinawungena lapha kuvele kushabalale konke. Uyasho ukuthi there's no way bangakuphambanisa nemndeni wakho ubese nasofika lapha wena uba normal. Lapha phela noma kuthiwa i-visit yakhona yiyona leyo yokuthi sidovana ngevoice nivalelene. Hey guys, uyasho Sibuda ukuthi lapha ungena hard, yabo most hard guy, tholakale so soft, no ubanjwa nje so fragile. So ngilendo leyayo ukuthi ufuna kubanjwa ngesineke. Okay, asimuveni siye ku number 3. Number 3 sina Mafifi Mohlabane, a serial from eLesotho. This guy useva 140 years. Nguyelo seva i-sentence let's. Useva 140 years phakathi inside for ukudlengula abasifazane labayi-7 aphindze ababulale guys. So lona yena nje indzaba yakhe ayikhulunywa 140 akusimdlalo kwayena uyatikhulumela lapha ukuthi mina nje if ngathola i-chance ngingaya ngiyoqolisa kule mindeni lengihlukubetile. Kuthi yena kufike njani kwa-calculator sekathola u-140 years, asazi ukuthi kubalwa njani. Cause lapho ubadlengulile, wabakidnapper, waphindze wababulala. Asasabayele konke lokhu ubona ngathi akukho enough kumele aphindze wababulale. So yeah. Number 4 sina i-gang leader la.
uGeorge Thomas, lo watiwa ngeligama la-Held, libitwa ngokuthi lisho i-violence. Sho ukuthi yena hhayi bekavele angiloko nje ayi-host yema-crimes. Ungabala kwasani yonke i-crime longayicabanga uThomas bekunguye-ke i-boss yakhona. Beka-28 gang leader, bekayi-leader outside. Ngisho ukuthi mina makakhipha i-order athi 1 2 3 yenteka, beyihlangana ngaleso sikhathi. Bekathi nje kwathi makaboshwa kwanyakata umhlaba wase-Cape Town, bajabula abantu, ba-celebrate-a. Ngithi mina wangena a-fresh, wangena sentana esikhele nyalo ngeke ngisho ukuthi wohlukile. Unjalo nje uphelile. Lijele liyamgugisa umuntu, lijele liyamagisa umuntu, especially lapha la khona cause kuthiwa asaboshiwe akazange abubone bu-wrong bakhe, waqhubeka nama-activities wakhe phakathi inside. So angile leader leli bangumsindo, leli elwisako, leli cause ama-havoc whatever, bamthatha bamisa le. Hhayi ufike wagoba le angini bekafike kangcingeshe, ufike wagoba and uyena useva 7 life sentences. Sho ukuthi akayenzawo, ubuyile laphana sho ukuthi kufuna ufe uphinde uvuke, ufe uphinde uvuke, afika yi-7. Imagine wena uyavuka sho ukuthi vele uyoba sipoko sakhona lapha. So number 5 sina Ananias Mathe. Ananias Mathe the Vaseline guy waseMozambique guy, waboshwa aboshwela ama-crime okuthi yena bekarobha a-attempte tonke letinto nje ongaticabanga nje ayende tonke kona lokho. And then wacala waboshwa wayiswa e-Supermax prison e-Cimex e-Pretoria. Wathi makafika lapha uGuy yangithi yena u-strong unamandla and nawumbuka ungamphikela ungamphikela. Wafika lapha yena wathi gcobisela Vaselina wakhe wa-escape, of which ayendisenza ayithembakali futhi ukuthi ngabe le nto leyo iyendeke ngaleyo ndlela, ukuthi lela jele lingalenye indlela kwaze kwathiwa i-Supermax prison. Hayi bo, uphume njani lo muntu? Lo muntu lo walekelelwa, wathi uma aphumile waphuma, okay, waphuma, wathi makaphumile waba umuntu ojahele ebhasini. Leli bhasi lakhe akazange asalifica, ajahele ibhasi le-Joburg. Kwabe amabhoda sekathi alethiwe ukuthi nedi nje lona empumulo lefana na-Ananias Mathe, lona eliso nedi nje lisithombe yabo, wabe sekunjalo wabanjwa angakafikanga nje ku-final destination yakhe, yaphela kanjalo inzaba yakhe. Mara yena hhayi ube nguye nje umuntu lo bese cause wathi noma sekabathathiwe wamikiswa ebhongweni, hayi bo Ananias wazama nakhona, wazama kubaleka. Angithi uyive kahle le nto ukuthi iyayenteka. Sho ukuthi isicabanga bekanema-connection lapha phakathi, bekathi makathi Fadela babese bathi buya sikuhlanganisele beyasilungisa, yabo makhathakhatha bekawenda maybe, we don't know. And then 2016 la bese ashona khona cause wathi noma avela kuma-news kuphi bowumbona ukuthi Demand akekho sharp, impilo iyamqova lela jele lela. Bathi ungena uyindoda ungena usidlakela lusithi uthi nawuphuma, this is a sign ukuthi lapha hhayi ngike ekugcineni, cause wathi noma sekavela ahamba ngawo ma-chain ini bowumbona nje ukuthi Mr Vaselina akusasuye, Mr Vaselina sawuphila ngemoya wokugqina nje, uyadobhadobhela nje kona lokho. And imagine guys, umuntu lo nje ayofela lapha lo moya wakho uruma around, usho ukuthi le ndzawo leyo ibese iba njani? Kuningi shem. And Ananias wathi kuseshwa hayi bo, nange Ananias iBhayibheli lakhe likhona lapha. Yena wathi makabona hle lapha wathi iBhayibheli oVaselina wathi hhayi, this time around iBhayibheli alime kancane ngidosi. Lapha bathi iBhayibheli uzolikhetha ngengane, uzolikhetha ngokubona ukuthi no, leli sengizama ukukwenda nyalo angeke uze kungizindzawo, leli sengizama ukukwenda nyalo
angeke kuze kungifikise ngisho eJozi, yabo? So yeah, kusho njalo and bathi leya ndzawo iyabanza guys, bathi kuyabanza. Bathi maybe 98% wabo laba lapha phakathi banesifo semathambo. Bathi kuyabanza kuleya ndzawo and niyabona ukuthi the way kungakhona bathi noma bafika nihlezi nikuma-squads. Angithi vele usiboshwa wena uhlulekile kuphila ngaphandle, na uhluleka kuphila ngaphandle wayiswa lapha utowena kwasani. Nakuvumbuka inja angathi wena uyayibingelela kumbe uyentani, mara nje kuningi guys, nabathi kuningi basho lapha kulela jele. Kulela jele before 21 uskenwe nawe then i-chain kuwe iba sihlobo sakho, i-chain ihambisana ne-oxygen yakho. Kuba kwakho lapha kusho ukuthi i-chain itoba umngani wakho, inkanankana utowathi umsindo nkanankana ukuthi hayi qhwa nyalo ilokhile nyalo ayikalokhi. To the next one, number 6 lesinaye lapha uMzukisi Ndamase. Oh, this guy indzaba yakhe ithanda ukusidida kakhulu ngoba tell me why and how umuntu vele bekaseka serve i-sentence, i-life sentence, not the what life sentence, aphakathi inside ejele. Wakhona uku-organize i-crime, waplena ukuthi yena ufuna ukubulala lo mndeni la kaUdubula laba i-18 family members. Imagine mara guys ukuthi umuntu azabe cruel ngale ndlela, ubulale onke amalungu emndeni la 18. Abulawa le eNgobozana village KZN. Kuthiwa athi nakabulawa lamalunga lawa kwavela ngetimbobo temuhlwa ukuthi no mastermind, what is thing, master plan wayonke lento le Mzukisi Ndamase. Ngalowo mzuzu wagwetshwa 2007 una 99 years lapha. Ngumzukisi umuntu lo lapha lesingamadi ukuthi uyobuya nini nakwende njani. Yena nangoke u-organize enye i-crime. And guys abayende le ndaba yabo ihlangane yende isense, sinesikhona ekuvisisa ukuthi umuntu lo phakathi ejele umgweba njani, umcharge njani, umsolela njani ukuthi yena lesibhamu lesingekho emthethweni lesile sibhilonga kuye uzi-owna njani. 2007 hayibo ayendi isense lento lena, ilogic akuhlangani. So waboshwa, wathi makaboshiwe khona lela organize khona le crime basemthatha, wamuvwa wayiswa eBhongweni. Wathi makafika eBhongweni angithi yena utati ati konke yena Mr. I know it all, I got this. Wathi no, mina angifuni ngumelwa, ngitoti representer mina ecourt, mina Mzukisi Ndamase ngitotimela icala lami litokhulunywa ngimi, angithi licala lendiwe ngimi ngitolimela mina. Wathi kusenjalo ngithi mina makaya ecourt kwamba amaphepha akhe athi ngalowo mzuzu unema-chain kubi guys, but yena uthi no, as for mina licala lami lendiwe ngimi ngitolimela. Lalabanye lakagwetshwe nabo lakasolelwa nabo bathi bona bekho guilty, yena wavele wathi I'm guilty. Siyabo ukuthi la kudlalwa ngetingqondo tethu. This guy uvuma licala lemuntu lo hleli outside, uhleli outside lo muntu ubhadalile ukuthi hayi wena vuma lento mina ndabe sengisa umndeni wakho qhwa nyawo, yabo itopopa i-wallet yasekhaya kini nakanjani. Sho ukuthi vele and uvuma leli cala leli cause uyathi vele ukuthi angisayindzawo la ngibuyile. Life sentence phela vele ubuyile, angathi ukuthi ne-parole yakho iqala ukukhulunywa after sowuhleli ingakhi years, cause lapha lahleli khona kuthiwa nje uyambona noma hleli lapha ukuthi usathi letha masavele bekabona ukuthi lapha usathi ithemba usasena lokwakho asemthatha utana lokuzelela kwale ukuletha lapha, forgetting ukuthi lapha akusiko lekha kubo labuya khona. So guys size sifike la sifika khona etindzabeni ethi so sisalo si-confused ukuthi Kate Matlala uyiswa njani eBhongweni.
Okay, u-dangerous siyavuma. Lapha yena uyakolinza i-trial yakhe ukuthi iqale already yena sole while Thabo Bester usahleli ngaphandle. Uyabona as for uKat asimathi ukuthi angathi asathi ukuthi kuyozala Nkomoli. Mara as for i-justice yaseMzansi ayende thina sivisise ukuthi how come uThabo umuntu lo wa-escape wakhona ukuba free outside wabuye wabaleka wabanjwa kulenye i-country solo yena eBhongweni akafiki njani yena use-Pretoria. Okay, la kususwe khona lo sho ukuthi kahle kahle la umuntu lo i-danger uDimani Kingpin Cat sho ukuthi nguye. So guys, indzaba inekudidana kancane mara as for onke la madoda lalapha ayasitshela nje ukuthi la akukho mnanzi kuze kwakhala ngisho uThomas phela yena bekade ibona Mr. I made it in life. Yena bekade ibona impilo yakhe vele cause uyakhumbula Thombe takhe noma aye court bekaza pose, check the pose ayenetindo nje kube ngiloko uhappy la ekhona. Wathi makagwetshwa wathi makayiswa lapha wathi masekafikile lapha phakathi wabona ukuthi no angithi the time basamgwebile asahlela kuloko majelana lokuncane lebakahleli sokhona beyabona kwangathi usarula nyalo utorula abantu lapha ahleli edwana ungarula amabonza nje wena ukuthi wena Miri hamba ojima wena lapha ubukana ne-life so kuningi guys kuningi. Ananias impilo yakhe yaze yaphuma khona lapho umphefumulo waphumela lapha cause lapha wangena ungenile umnyango wokuphuma bathi awukho uphuma nakhona sathi ukuthi utobe kwenze njani cause mawuya lapha usuka ungulo muntu lo sohlule yonke imithetho yonke i-justice system bagcina bafuna ukukukhomba ukuthi phela wena usitsheli lokho thina ngeke size sive ngawe. So umuntu lo sasogolisa ukuthi simbone uThoza loya uTaki akafuni uku-interviewa maybe la khona naye sowumoncokile cause angithi wathi wangena asidudla esifresh esihambela phezulu aze akhomba agcoke nemasudu akhombethele nangetandla nakabuzwa ama-question ubone ukuthi yadibani uyayiva lento uyayifila. So yeah, mara trust and believe ukuthi kwenza kwakhala these hardcores. Umuntu lo ongasabi ukuthatha umphefumulo walomunye umuntu lo ongasabi nje ukubulala umuntu kuye into lencane ubulala uzophinzelela shothi vele sowuphila ngale ngadi yalabantu wena nje nawubona umuntu ubona inyamatane ukuthi ihlaba udle. So guys, as for lela prison kwangathi kungentiwa maybe yabo i-youth iye sometimes iyobona le kube bayobona ukuthi kwenzakalani so that kuyokhonakala maybe umuntu makati commit ku-something athi ukuthi mara ekugcineni kwako konke ngizophelela la cause uyababona noma sebalethwa everywhere la uhamba khona uyadonswa i-chain uyalahlelwa uyaphoswa uyadonswa uyahamba yabona nje ukuthi akusiyo impilo leya kwangathi nje umoya lo ngcwele if we are being honest ungafika nje ubathi ingqondo bagwabule babone cause lela bhayibheli lela abakalibekanga ngokudlala abakalibekanga ngoba bathanda ukubeka amabhayibheli balibeke cause bafuna umuntu atshintshe abone futhi nebu-wrong bakhe. So as for uMr Madlala for sure naye sowubhizi nelibhayibheli lakhe because there's no way angahlala yena angalitholi bathi uyanikwa phela libhayibheli awuliceli uyanikwa nje uyanikwa libhayibheli bathi libhayibheli udoliphenya ube ufasiwe. Guys, that brings us to the end of our today's video. Please like, comment and subscribe. Please subscribe guys. I will see you ku video elandelayo. Bye.